One, two, get down. Kažite nam, kako se zove žena u vašoj profesiji? Mještani, poznato svima u manjim mjestima, posebno poštarica, kažu, službeno je operater poštanski. Mada bi trebao muškarac sobara, žena sobarica. Vatrogaskinja. U žargonu se zove frizerka, makar je u diplomama svima piše frizer. Zlatar recimo i zlatarka, ne? Šta drugo reći, mislim. Znači, muškarac je recepcioner, a žena je recepcionerka. Ko je u vašem poslu zastupljeniji, muškarci ili žene? Na mojem radnom mjestu žene. Zašto je to tako? Pa vjerojatno lakši posao, muškarci više fizički kao što su baš poštari, dostavljači. Vjerojatno radi fizičkog posla, pa više to priliči ženama, mada mislim da muškarci tako uspješno to obavljaju. Pokazatelj je i samo školovanje. Mi u Zagrebu imamo školu za obuku, redovnu školu za smjer vatrogasca i vatrogasca tehničara. Otprilike na 100 prijavljenih muškaraca 1 ili 2 budu žene. Još kod žena stoji, da se razumijemo, onaj klik u glavi kako to biti vatrogasac. Obično reći idemo kod frizerke, ne idemo kod frizera. I ako ima muških, onda su to uglavnom klasični muški frizeri, dakle brijači. Da li su u vašem poslu više zastupljeni muškarci ili žene? Pa koliko ja znam, žene su zastupljenije. Šta mislite, zašto je to tako? Pa pretpostavljam da je to zato što žene možda nekako lakše komuniciraju sa ljudima, nekako su smirenije u obavljanju takvih nekih poslova. Da je na vama, da li biste zaposlili ženu ili muškarca da radi vaš posao? I jedno i drugo. Zašto? Zato što muškarac može biti dobar za neke stvari, a žena je za druge stvari. Muškarac može recimo za veš nositi, za hodnike, za stakla, recimo dok žena može za unutarnje stvari. Ženu prije. Zašto? Zato što žena više je govorljiva, više nudi, pokazuje, više se smije, ajde ćemo reći to. Pa, ako bi mene osobno pitali koga bi sada sa ovim nekakvim iskustvom dao nekakvu prednost, blagu prilikom zapošljavanja, vjerujte mi, to bi bile žene. Jer žene imaju jednu odliku koja ih krasi, ne samo na poslu, nego općenito, znači i privatno i profesionalno, a to je strpljenje. Strpljenje kada su duže intervencije u pitanju, strpljenje kada se iščekuje, strpljenje u svim nekakvim situacijama gdje muškarci djeluju ponekad, pa neću reći nestrpljivije, ali nekako manje, sa manje strpljenja, recimo to tako. Get down. Oh, baby. Pole, pole ne muando. Oh, baby. Así puedo vivir. Oh, baby. Ya panayago. Ya imunzago. Apanayaka, panayaki, imunzaki, imunzaka, panayaka, panayaki, imunzaki, imunzaki. Yiki, 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 yiki. Oh, baby. Así puedo vivir. Panayaki, munjaki, panayaki, munjaki, oh, baby.